pu pauza khup na phat man tam da the Brixton en pe ki jin na chunga ke pa thu ken sen question jong hi ki nei be loading tu lai ta idin munwa ko nai ho lim nei nei di hinten question ne chu ma ong ki set na di lo he in jing jong le tu ni mi pi aboi na ho hi chewa thu a hi hong ho lim di hinten masanga chun chelai the Brits jong hin discussion izat we ham phat anakinein nang to jong izat we ham phat nakinei tan nam sung adam theina dinga responsible hi ding ti hi anakichi pi hi ji chun itiam khana mi thu adam thelang langa anaki seiji a bridge building ti chu anaki focus in hi jong le tu ni hin wang hi chu history jong ngi mai the tan aji chu idin mun hoi ve na hi le angol pen jong alung ne ma jing tan ji chun tu ni la iki holim ne hi chelai the bridge jong hi thu di seina thu ta seina i tabang consequence di jong le thu di thu ta seina jong hi mai the hi ta ji chun pu pauza khu ka phat kan pi masanga ka remind nom le chu open ta na dei chape na dei dan ta na ki sei the tai ti chu tu ni la hi ama sa pena remind kan bol hintin opening remarks ai pin sei no mam tu lai idin mun no to ki tu ai pu pauza khu ke pa me ama sa penin ka sei the ka sei nom chan ka sei the ne denga amne hen pi ta jin masanga neo khat na thu anom jong le nge ke pa me hit ti dinga he media na ala journalism ki ti tu hit ti dinga he hi chat lo de he journalism hi phat ta chai ngai to a hi le pathin au ta te dinga to he thil ta ata truth revealing to journalism and uphold the momong chi jo thu ta sei loading upon do loading ai le bi ham khala khat ka media abol me chu hi lo ya jo amu do thil jo aga sei son ding media aga bol hi jo na to aban hi tu khanga he masanga chu mediation ane tiu jo ta hi media hat pa se tan din media scholars on mediation jo aneu waltai theory dingin mediatization atigit to jo achom na concept ale theory achom ta jo journalism ale media as such jo apan nahi len be se nahi le scholars on jo mediation ta theorization and borders ta mediatization itita jo ka het hang ma ga se na ke yong a media ka sin as neu che ga het hang ga se hintin as ye jo neu khat instance neu khat ina nei kha ya sna ni hon jong ate me ka ke pa wa sen ta he tu jong e boina wa ki cha peno popular government ke ma jeng in jong ka dei lo mi pi jeng in jong a dei lo koi ma cha de ki lo ki chi su khan te ta mi pi ching thei ta idi ani ki do ma ana ki vai ho la wang shin ti ding mai in tin ilo hing zo ta powin in the sense people popular government jo inang zo ta powe ti the nom tan wang shin ka sele jeng in he ti chu opening remark in tin aban bana all in na ho le han ki pa me khu to hi ot taking chet wang su nai lo hi in ki cha hi ikinet theina lai di ham hi gap ka hi pung kali za ham khat inei sunga wa hi aki khialom thei dem nang ma mu ta nai ti chu adi jo politics iti mong hi adi sana politics it's a matter of minute second ki hi jo ya jo conclusion mo bol ni jo hi thei lo a hin la apart to dung ju as thil so pa hi apart to dung ju ya hi analyze bol mo hi poi tu a hi so hi tu a analysis at chi ngai he ai tinai ti a ju ima sa sei lo wa yum ki na hi le hi chlaya
politics electoral politics ami ho chun chance ala kit thei he ya chu sei the ni sei diu bol rong I bol do he a hin la se bang wen yam ot taking zu nai lo hi in hi zong le ding ta bang hi mai tai e mo wen government in zong tua Judas Iscariot thumi nei ho hi you know nasata police guard api hi de ke lo men na hi even na le Manipur government hi in ding do kit ding Manipur government hi in center hi in phat te chan aki gong ta we ta hi mi pi ho ku kin mi te wat ta we na he ama ho chu double engine hi jong leo ama ho sanga len je mi pi aki hi in hitlaya stakeholder mi pi ku ki cha te chu e hon ikidal lo wa e hon ikibui pi lo wa hele koi ma cha hung lo di hi ya chu tu ni iki holding hi ade sana mi pi thu ha sai te mi pi ong ki oi mo tin mi pi ong ki til kho te tu chung hi inam thing noi ho se hi lo representative se ho hello le CSO se hello mi pi iki question diu he di chu ga se no mente henge pu khu to chu PNM cha chu deputy CM dinga chu offer ham aman asan san lo wang zo ama kunin ma cha om nai hin aban le tu MLA ho mini zong cabinet minister dinga or taking ding in fal tung tai ti zong source ki mu en he chi chu hi a hele mi thum ti na he tai na o he mi thum chu o ta jing zong le enzo a zong KZC ten present boluwen ama individual abo hin mo ki polo ding hi ti khanong chen seyuwen chi chu hi ale tu thum 7 remaining 7 ho hin tu pet pen ai resignable wa ale impact theyam ama wa ne ki khel sa thei di pham na helai ka se nam zo anjo ka se CSO zong UPP ong kan min pha lo na zo KZC okay ekipa ove press release and boluwen ase na wachun Guwahati conclave dung zo ya chun koi machan popular government is of lo diu tin akikinop to in ahin la ichi kinop to now cho issue ke aven alole asuke tan ichi asuke ho hi ama ho chunga mo ki pulo di hi ati chu mile ka sa awal he it's too mild apex body ki gel mi pinong ke gel hita among ke gel hi ta wa hi le hichi statement chu mile ka sa awal chu a sei diu a phun diu chu hichi mi thum ho chu azok taw ve achong wa mo ki pulo di hi ati ta ngal wa hi le boycott abol diu chu press release a chu social boycott a ki bol tai ti a hi phun do ngam na aneu ngai chu aji ama ho chu highest decision making he taw chu ange ke se governing council nai hi jong le biham prime ministerial cabinet iri ta chu ku ki zo council a chu na ku ki zo council chu ai chi chun press release na chu social boycott a ki bol tai ti zo a hi a phon do ngam ngai chu aman phong do ngam te hi jong le adang hon jong I phon do mo hi kit lo adang neu hakat hong ki phong do hola cycle in p in the press release and bolin ama achu lunghai ka sado men na ai la ke jet si chu adin mun to ding yin between the lines I say ma hele a press release chu mile ka sawale kalong thai zo poi ka ti he tu in sagi nei na lai wen sagi ho hin job ta hi le a phat chom ni om ta poi na popular government chu ke form hai tan ama chu chiti ta upaim ta lo chu ama ho MLA ke resign hi le ke form de ta chu chiti ta ke wang chu ke ya na na mun tin ami pi zo hin chance lo ngai chu chance in the sense
president's rule here president's rule aja jo thamkhat ka je in din ta jo government a ta hi le kumkhat howe election ka he kumkhat he government che popular government iti pau hi hong function de ya hi chika sunga he mi pi in ep ti ki bol le democratic form of protest i bo thei do ham president's rule sunga chu iki chat over EPP legal ramifications EPP iki chat thei wa a hi le okay hong ki chai de tai ta chu iki go ne jun February 13 a ki chai de ya iti chu government in install do ham iti chu ot again la do ham cha pa na khu mi pi iso ngai chu democratically elo le they have non violently a chu iso do ngai chu iso do tiu chi mi thum Judas Iscariot ho hi I khai sang deu chu not in the sense khading mat de ka ti helo I khai sang ngai chu mi pi in CSO chu elo le representative chu amma ho chung a ki ngai be se wa hele mi pi ipun du elasit deu chu ya chu tu hi chu kum khat ka sunga he mi pi that ek piu chu masanga chu mi pi in a ha so lo ji wa so in the sense really ibolu he iti phat nu le bo ki bol he jong chu guided missile tabanga I de na ki so ki solo na protest on jong le kwam khan ne langa guide ibolu wa hi slogan a je he twist chang particular word chu jaw sa hi on la do on ati le ke la do ki bol ko ipiong hi chu democratic demonstration hello chula to chu su rong athu chi ta poi ti khan he kilan na chu a chu mi pi e ma chu mi pi ka ti jeng chu mi pi hi tu ma sanga chu chutti a ina freedom ta ina protest hello ina ko za thelo chu to ava koi ma cha guide in the lower amuna iso do ngai chu zan hi vel la chan jong ki pam ta en KSOCC purin ala KSO lamka base in protest abolun ki pam ta he ichi chung chang thu a alung hang jong u kit da lo he KZC heads up boy kiti a alung chang alo le alung phamo tam ki nei jo tu chung ai sa lo ro da jo abo thei the KSO he ta KZC ta Cookie Women Organization for Human Rights KWU LLA KSO General Headquarters ZSF adang dang abo thei bodo amun mana he so do ngai ta chu hilowa controlled LLA staged democratic protest kidiwa he apha hidalo sto he Tasna ina we mi pi ki kholo ngai ta sa pu khu ba he nge mi pi khu na hong ki ngam ai ta na he chi mi pi ho jong chu a hin pui hoi khat om ki ngai a hin he chi pa chu e boi na na a hong pui hoi ti khat om mai le ti ha ke he koi le chi khat jong yu mun na chi ka pen jen nang ni pi ti na mua hi kum la nga first movement ti a the loi ho to ute loi de ho to kana sa kong pau hi principle chu kat tu cha jing nai to that a bol ngap nu leng do den lam kai jing han na to hi a bol ngam nu au mai le mi pen azui de chu he chu nang pango ti a ki pick cherry pick ki bo thei lo cho to a chu mi pen ipu na mong ta wa hi le nang jong ki jong kui jong I hong do ngai chu I hong do ngam lo ding wa hi le I to thim be ngai ding ya chu hi ta bong khat chu a hong do a mi be na hen zui dam dung teng le ama nu ama pa chu zui pe di chu a hi lo wa le ama nu ama pa chu mi accountable ta mi hi a alo la democratic mi ta hi a hi le
มีอาจาสร้างอะเห็นจุยป้าจุเวนตินฮิจิฮิเอมาตาองกิปันโดไอซองแล้วมีปีไปหาม legitimacy ล้านอัน referendum ตะบังคัดล้านกะเตelection คัด bowling กะเตนะมีปีเฮ็ดซะเดียงมีปี vote ซะง่ายจังมีปีอัน vote เดียงมีปีคัดไอ้คลหิมีคัดอเดว่าa vote โดไว้ละมาปาอามานุจุปังกิเทสไอ้ละอามาจะมีปีอเดยa vote ละพัดเจนะนี่ตะบังคัดจุเกนกะตาสันคัดหินตินไอ้ละกวยham pasal ham numi ham ahong podo ngam cha lawa helawang le very sorry tu ahi case long itia talks again ting le tam ta ki se abang khat ke ta bang chen hu ha ki abang khat chen popular government event de hi like isana e hong sa wa ile ding lawang chu ikipat do ngai hi ti ho jong twa ya phat chu keong ka ki gyal mo lo pi mi pi phat mi pi to so ka hiya hele mi nong ka zui the hello le ka bo thei the na chu kalam kai the ka bo ngai chu ni chu ka bo nga ta lo wa hele nang so ang ka to lo de is network ang ka to lo de mon jo ang ka to lo de ka bo ngap cha ja ka to stai a hen la jula ke pan tange ta kamuk mung thei lo cho veo hitin kil wa he step ni da bang event na lai hen installation ho elo le out taking ho na tong jo hu na lai di to a ikyo hi preliminary na lai cho is chu he ong do ding da ka dei dan pa na eng ki pa me bu khu no opening remarks anen sei ina ki chat pe no chung hlunga hen ina ki chat pe no ji pg ham ti ale chi chu hung hen lang azaw loi hum tale nam sung chu ki lung khat na talo ding kyung kin na khadi ham ele e ka a chu ki tu mo na hung theining ham ti pa chu he to a chu nam ki tu na ding in ki lung khat na ding nam dam na ding in aga joinu wa he jong le jeng taw ti iti wa he le i movement chu ki chai ki ning to bang hen e chu i movement a hin theina ding chun ama chu zaw sa lo di ti ham khan ni thang pan kil le nam sung chu ki boy ki ding a hen on thol na ding lo a hen e chi option ni le ni hen option thum the ding ham ken ma na ko gel da na hi zaw taw hen a zaw wo hi tai non tan ki zan zaw taw hen ane nom ne wenten a chin nom ma chi wenten a bonom bor taw wente vi hon dak chana gamgi anga wa e gam sunga e ho mi pi ho kitom wa democratic ta e right so exercise e bolwa political aspiration in a pa demand e bol jingwa hele ama ho chu ki khai sang tho din hi chun long tha pote ke wang chun ap khat lang side ka bet ta chu a positive side lang ka bet ta chu ka bet dan hi pa se bonga chu non tan ano mo online apangu wentin ano mo wa hele ji le wa le ta wente a hin la chu risk anei do he igam ilampi ajo thelo dio he azi chu amite idin hompi ta lo win ei do teo ei that chimit bu teo to ki khot jo a hi ta ji wa chu kulanga mna quarter apang do ham ipti ham ka arrangement age bolo ngai tai na elo le army he ko he age bolo wa security ka ju gon sang chu hitai te de hitawin na ano no men privilege enjoy tawin te hizong le ama ho thum ji a uki chapa chanu le nam khat political future bing lo de he bing thai lo de mi pi de ka til ho na no he amma ho judas iscaret thum ho ji a nam pi khat politics tan lo ding he ju ka til ho na no hi en
ai ki han la do he I hat na do I hat che na do hi I hat che na do hi ama ho hen ana join lo ta hen nang hi le ipiti ham khat arrangement a chong hung ding in a hat mo zo na hi mai the hi tu in ama ho a join ta we ta he a join ta ji wai nang la ke I thang don ta jo ya chu ki pe du jo bo dai te bo du I khai sang du jo I khai sang du in the sense ha ding mat ding ka ti lo na hen tin chele ga se nom ki khat cho people's movement hi ha push in ka push nom jengin masang la ya 90s la ya ichung wa gal I hong ki bol khum ji ben chung noi song noi hin nei ta wen ki pa jong sa no men hin la ha hong ji ji a he le ama ho hin by de facto responsibility so a hin ki la ben political aspiration jong so a hin dal ngal ta we ichung noi ho wen na a hin dal we just SO unsign ta wen akum no a so men hong ji tai state in a demand we Phuket state demand committee on ana sim do ta we a hin la ki la hong ki pe le ki ne lam kai ho win jong a seo le issue based a hi jun state na kon jun ong kun haw win ong ki ho win ai le territorial council in a hong ki ho haw win chika la chu Phuket state demand committee ana sim do ana thimit ta na he ana chimit tan ai le territorial council chu ahung ga do ka en heche buin hin phakit ta we a khutia masanga mi pi e ki tha chimit ki ho la yong chu lam kai the an nei leo hen alo le activist phata an nei leo hen mi pi ana educate an bola awareness an pi a chlai khanga people's movement an ki pan the ta ale an ki pan ta bon underground su hon an bolin tu chanin hin lam kai pi on e lo hin pi nai po wen lo hin pi nai mala nam sunga ki tha chimit khanen e thun dan hum ke no wen chi chung jeng a dong he ama hon thanai na alak ki bu ke no wen alla jeng wen political talks ki ho a hi exclusive right patent danin a ki gelo wen it is jun achi jeng wen tu chanin mi noi si chan na zon inai ta we ka ti no ma he ta wen ai le zo ham khang jon ong ke pangyen chule a ke pang ong ke pang ke so delhi ong leo kha ong ke pangyen e cha kon jon chi adivasi ke ti ho akhil bharatiya adivasi vikas parishad ABAVP ong ke pangyen ichi ABAVP thu azong chu I ho two political aspiration hi tam khat tu sak theida bi hun pan ka hin la wen ka hin la jing lai ta wen su te ma man hin ta no wen delhi a hong wen nanga onga ye adivasi hi apo the ma ko na chule I ho elam ka len ta khat aman jong ei dei lo he adivasi hi pa he a he aboro din ma cham po I dai ei na ho he ai le hiti a ei na ho te chu jan hi a chu viral video ka mo dio hi hen adivasi MP go aga ki mo bio chela no spokesperson UPF spokesperson kai jam ta lang kai puten in ibola chu adivasi ka jo wa na ka hin to wa hele ibang sha che in ho wa to chu am ve dong hon mo mo he ta chu a be dong hon mo mo he ta chu ai ju pa na chu ki hong ki pe le a kalam kai ho ti ta nge ABAVP president ho MP ho am ka dan lut ta hon ta chu na mu diu hi a ka mo ta ba nga tol ha nga to wa le dinga tao thol han ta cho na seo le MP a hi na a ki approach a ti mai theo cho a hi wa nga chu parliamentary chairman for ST kiti lom pat na
yo adivasi ABAVP alam kai president jo echi akala line la tu ju pui ha ABAVP ai ho ko ki janu cha pa ho za la lu thei ho ne jo ama se le jo adivasi MP khat he ja ki approach he ai ba nga ko ma pui lu chu na channel chu adivasi ABAVP hi na chi MP ho yo jo am echi kaloi ho ABAVP ai mi lam kai ho mai via chu get a hon pi jo ko a hon pi hana an lu hon he jo ya chu a viral dia chu dei lo ta hi in hong viral khata ai rong le a viral chu viral hi ta in ka be na hi le lam kai te new spokesperson te ni rong it zat na se hona is that na people's movement hi a sa hi dia hi a sai them thon wa nga hi a be dong thon hi ta ai le chu bang si a be dong thon na ABAVP MP khat ko ma aga taw thon ni kho ta chu ibola ama noya kis asai a hi lo wa le alung thu kyang khana asai pi representative khanen popular government form thai dinga ki phone do ni to ke to chat kha chu ki ho analysis du ria se na hi le tu ni kho hi ki phung di hi in tu hin alung ho nan ha thai do na ding in ABAVP ko ma MP ko ma ga ki chi han itia he ki chim le le ham ti ho kin mo jo ai lo ne jo lang ho negative side of aspect hin ha se daw den ka se nom chu elam kai te nyo long thu thumla a ha pen pen ki gel te ni a ching pen pen ki gel te ni jong a be dong than tai a je chu a chom pon te ta aina dem pi ho ala aina dei pi lo ho adivasi ABAVP chu a hong approach sa hi le amanyo a be dong hi tai a be dong ta hi le a chen ke ya chu a ki na la ye mi pi na la yo ven mi pin ke the mo de echi ibola chu ilam kai te nyo khai sang na ka se hipon ibola chu ABAVP ga approach hon ham a be dong thon hitan a be dong thon nunga hi mi pi ko ma ki surrender nom hon hi jong le mi pin viral video emo to thana chu mi pi pan la lo aboi tai ti cho hi en mi pi ki pan ngai tai ti pa chu mi pi ka til ho na no ma he lam kai te ni mi mo so na le khai sang na ka se hi boi ki pa me pu khup to ka kan do benum chu to hi nge mi thum EMLA ho mi thum ho he ama hoin agelo wa hi ke ho hi hero zo ke ben nang ho azada ho hi villain zo an he be ti zong hi kamcheng ai lom khat le lungel ngai dan zong an yu e hi le mi normal bolong hi talowin achi athip ji a chi chan position khung thei khat chun ai le anam gen the na hi to bang din noi a hai zong la hi ipilung gel momonga ai ipiti agel momonga ai lo le aphazo dinga agel ham ipiti agela hi to bang popular government ne a joining ham ti nangma analysis tung ju ya chi ipiti namu do beta chlaya he ka se nom kam che mihin a billions la he hardly khatlani bo he extraordinary pathina sem jo echi mem achan khon pi hon ke thangset pi thei lo jo mem ama ayong mem kia pathine bola ama jo ma sem ha ke thangset pi thei lo jo atam jo he khatlani te lo jo ordinary ki jo ka tino na to chi tan na wangil jo la chi tan na memen agyal do thei lo gel do thei chi abol thei lo yong bol thei chi mi hem koi ma ki di lo bi jo nang bol thei yong ken ka bol thei ke bol thei lo na bol thei ka gel thei lo na gel thei lo yong ken ka gen na gel thei ka gel thei hi ti khat chui hi men ken hi chi mi thuk judas iskariot ho hen itabong chi na lom an nei yu ba bol thei na lom an nei yu ba iso na lom jo an nei yu ba itabanga mi noi si yum lai ta wa chu ikeso he lui gal
gal kai ding gal kai zo nya ke ge lo ham an mi hizat adal ha wa ama ho thum se chen iti chu sell through bolem ya tiu ham ama ho chi na chom lo pi chu a ching chom henai sai lo pi chu aga mo sa wu lo chom lo pi chu a bol the na lo chom lo pi chu mi hem nang la te ta ba extraordinary koi mam lo ordinary ngan heu chu a hen la chi ordinary mi hem ho chu cooperation a ki hem hi chu gancha te ke ba lo na chu gancha chu cooperation nei the lo mi hem coordination ki nei the hen tin chi extraordinary being ho chu ong ki go hom tinga hele til khat so do thei ta chu ama ho chu azat chu mo ki gelu dana ki sei pa ku sei do he jong lo ama ho private interest akivet jiwa a hi ti lo chu in ma jam lo chi isei le etsa ele chapang kai kai chu a hi chu hi sei ding lo amma hon iza ne sei thiam jong leo amma ding akivet jiwa bango hi mai adang te ni wa he ka hai he gil poi hilanga Esther lengno dinga kana gel atila pana anam mi te hu do theiding Esther lengno to ma kana gel no hi tunia he I khai sang wa zo pangtas I khai sang wa pangtas bizinam with my limited experience achu ain ka galut kha cho en ka galut kha ka lunggel che pi ha oh ichi in hoita asa pi ha 80/100 area sum ka hi cookie politics ni monitor ki bol hi di ka mu do chu nom ta hi chi area chu annu pol hana to hana anok no ma cookie politics a hei hon chu bizina thal anai hon chu false anai hon chu pasal khat na nakigela nanam pi adinga nong chok dok cho politics electoral politics ni lo nam pi politics adinga ichin adinga chu thal na choi chu thal na dok chu thal a hi lo la ai thei poi na tia thal na hen do ma state do dinga na political rights dal dinga na hung dok ki pa ta a hi wa nga ichin na do ding na sa ding state chu na jinu na sol jo ipi ke bol na ha na ko nga pat chung lang sin nang na hi ya ano ya pat na ko nga pat noi lang si chu mi chom jo irony chu ka tina state sa dinga ki pando a na sa ding state ko ma chu na jinu na sol lut na state to na ga tong khomo na ti jo chu revolutionary leader hinai sai lo jo bang se unta jo ya chu ichi 80/100 area in nom ta ke se songa pa a ho ki politics monitor ke bola na kamu do jo chule sai lo ni ti jong le sai te ding hum te jo phung politics to ni ya he na deputy CM la nu yong he phung politics a he mai thai chu KNF to KNF politics mai thai chu a ki to han lo ji a ka long dong na khat chu na ilam kai lu bo leng ta ni pian ikenet pio za ta KNF supremo pa to KNF supremo pa he ke to han lo cho a khen he ta ki se hon ki choi wa na ki neu sa to la na ki zon to la na ki neu sa ding ki chu la na ki hau cham thei hon jo ki hau sam thei hon lo jo ai ti ya amanen kong politics a bol hon ideology hon ki khita a hi wa nga amin put hon khat khanin jong ku ki ati
ว่านะขันนินจงกูกี้อากิสิบเลยขันนินจงกูกี้ก็จังจะป่วยที่พุ่ง politics ขัดอาบอลกิอะไรข้าจง publication ขัดเจจะไหนท่อนจอนะอัพพูดกันตาขัดเห็นขันนินจะเล่นกันเด็กกูกี้ nation อันที่จออีพีที่เนี่ยฮัมมันท่านที่ฮัมละกี่ helloจะเล่นกันเด็กกูกี้ nation จะ sovereignty connotation อันไหนสิฮัมหุ่นกี่ใจเดิมthe word of the cookie people ที่ฮัมกันอันเขียวด่าจงขัดเห็น publication ขัดอันไหนกี่จุดที่ฮัมGoogle Land อันที่จอเลยครับผมเห็นจอยังน้องก็สิมจอถ้าคิดทางอัดบีจอก็สิมจอ Google Land นากัจจาจงป่าจักจอปัสสาวะหังสันเนี่ยเดี๋ยวที่คุปีGoogle Land นะสับก็ป่าใจอันที่จอว่าอามาป่าจนGoogle politics บอลเราจอพุ่ง politics บอลเราจอบอลจอที่พุ่งจอที่มีนพายจงไหนก็ติดนะพุ่ง politics บอลละแล้วก็Googleตัวitu mozena ta cho ai chilanga kuki ti pan jong pathen ka he pathen in thau e nu a hi ati kina kineu sa nom lawa a upa ala so pi pa atu ti ba pi pa ko ma chu ki ho tu ite e ki ho tu a hele nam pi a ding hele ki zo khini mi nge elo le nang zo khini mi ki ho tu na ma cham kit lo cho wang chen ta che nam pi he ya jo ka be na hele ka se nom jo ichi area 80 90 by 100 area sungka ke sa in nom ta songa ku na ku ki politics ke monitor en bang se ka sa le jeng in he mi pi ki kha ta dai inge ku khup to asu lung thu te PR asu terms and condition ko ipi hin na government PG ka jaw di wa hele ito mga written assurance na ibaliw so ina kay duty ho su aki fulfill nga ahidem ai lowa hele si ho be ya chun la zaw the pu wintin na aji chu tu a chu chi ho chu lowa ga zaw hi wa hele lung tu chu na chung thu sei ding hi lo ham chi chu su group ne mi pil hep long mong na ding na long thu ahin sema along thu asim wa nga amma a hat pen a keng nei tha hat pen adang te ni ding zo lo tabang a tha ai ti je a hat lo hat nau ki bang chana lo je a achunga ki song bu bel me bela cho bu la me min thei lo jo ai le ni na nei wa na written assurance nei pi wa if or provided the center or government is committing to the political aspirations of the cookie jo people at each ahile written assurance lo jla au ma hele mi pi e het sa de ngai chu ya chu written assurance lo wa deputy CM is join ahi ta adinga ele ministerial but is join ta adinga hele so in jong akut akiso ngai written assurance akimupon ahin la ki ho het lo nan he chunu he chapai azaw tai ti be chu aseo ngai chu asei lo wa le amala mo ki hen only do means not literal sense mi pi ta sanna achan lo tiang wa hi le to hi mi pi ta san la na hi achang tawe ti wa ngai cha ham khat hin large chunk of our population hin ata san na rai chu su hin kichbe hi abolowa a hi le mi pi ta san na khat cha ine lo do nang sho a jong panelist is ham kan se jo chance piute su te jong second chance piute written assurance nei pi wa hele pg ka join do ati wa hi in ma ko no te ati to hi lo ta to a activist ho alola panelist wang jun yang ka action ai po do mai jo mo se lo do ya jo ichi long thu ki ti concept hi hep na hep do mi e ho mi pi ho e ki hep now hin ten
atil abula pana kana ta san zo lo khat in tin tu a he lung thu chu chu hi da chu chu ma de he da chu mi pin ita san na lai wa hi le masanga pre lung thu press release elo le minute on pon do an ta san ho chu tu chang ga ita san na lai wa hi le wang chu ta echa tu khang ya agan the di chu hi mai yo chu chu le lung thu lo ta san lal na mi pi za tham khat em kin nei ki ito ba nga ta san le ta san lo na tam ta ong jing lai ta ipian sim kin wa working group na working group ken kana za to nga sa pena he working group mai ke ma ta jo ko ki jo leaders consultative meeting atiwa 2025 May kasai philo le 12 nia LNC hotel kangpupi kanggoya ano umna wa chu UPF spokesperson pa he alungyal anasai chu chema sanga anasai khala ka hepon YouTube ho pp ho haulimna kanaza khapon ken kanaza na masapen le asai do na masapen hidena ka gin ken kana ta san chu kana gin cha chu working group akitia hele CSO le representative SO he kon chiga kila khom de keja si ko hilo kila khom the highest decision making body khat sem de atiu ke hi sa cho working group ki ti chu alin pen tin ta cho to ka sei jing banga Nagaland NSCN tam ta faction chiwa NSNIM hilo Nagaland based NSCN tam ta faction chiwa mo ki loi khom no NNPG atiwa NNPG ayong chu government ki holding highest apex body Naga Central Working Committee na asim jo ito bang principle ko hidiham ta kan gin sa ele hung ki pe ya ipiham ka het thelo jo king teng ham ti yong le hilo ichi working ki ti pa so apex na hin na jong thelo na ele lang na chu ki jo council chu apex body hi ati ki no jo apex body het ni wang wa hilanga ama hon a control ki no a chal cha bet ki no na ai nga ha ki sei ki le lung tu thuma a ki ume try pot ati ki no wa it's chu theorize bol wa mi lung ti ma asu ngol ki no jo ya chu su gb principle pa hi enge at the end of the day as a government ki hodi hi jo ai la ma ho government ki ho na pa hi biham mi apu koi le wa mi pi sentiment study bol mong lo mi pi to ki tong kai san thei mong lo wa na to jo ya jo lung thu yong chita pai working group jong crumble abula foundation na chim hita a foundation apat hong chimo chu ale lang dingdan danam lo pi chu ale lang chim jong na ka lang dan the chu ta cha crumble foundation na thu hita tin ale abul alai hum the ma de ta amma de pha na chu ko ha mong ki pan ni chu mi pi nang la ke age mi pi an ki pa me pu to abana kan het kin num su nanga ko na to hi enge nzo a bulang tham phat seitan MLA hisagi ni na lai hin ama ai to bang din munam ti bang chu ki henai pu na nang ma analysis dong zu ya chu EP ti state hin la ven ti hinamu na ta chu zawa azawlo ta ngalu wa anak ki ko den na ta dinga ki zawlo dinga hi ta apon do zo wa so apu do ta so zaw to lo pyo chung wa ki pa na sang ta ki bi chu photo thim theo hi to lo kene piom ta ni pin tu a ki ching lul la ikine pyo MLA kha ineu pa jong hen akam changa anatha banga lam kai de ta integrity nei hi ai le ama lam kai na people's movement jong ibot he ama ta akam changa na sei do quote unquote it tham de hi ati chuna ke lam kai na
ใจลำไกนะอิทำด้วยเหตุจงอามาใครสร้างนั่นแหละดำจุมชนอากาศให้เราดิจงที่เจ้าเราดิ้งให้อดีเลยอัตตาจงอปูดอาเจ้าตลอดจะจุ่มไว้มีกี่ปัสนั่นมูดูว่ามีขันนะตาวน่าอามันเดนมินิทโกตัวตาวน่ามันขมูดูจ้ะ YouTube มา Face WhatsApp มาไอ้ตัวขันเต็มก็เวทเลยตาวน่ามันจ้ะไบเบิลก็อินตาวน่ามันก็มูพะนะจ้ะก็มิดก็สินจ้ะก็มิดก็สินเดนอาเมนอดีตก็อามินิทโกตาวน่ามันจ้ะก็สินจ้ะไอ้จ้าตาวน่ามังป้าอีป้าอุจุนอะไรสิดันเลยno mo sa thu pathian ko mal thut na pathian ko ma challenge za bola iti dana iti momong ka hiuta ita banga hina sin sami te hi chot pha kom diu hitam atti a taw na pathian ko ma akise lut na bana a chai na langa chu kalam kai teo ka emele pu hi the pu en ati chu ichi ise pau emele pu I thang diu hi ti pa hi ichi I pau hin taw na man pi chu ama kyu hi lo de chmu lo wa taw na man tam ni jo a ki sun nal ngai lo a ki design nom lo jong ne ki design da tan tin a hin la different form of being an MLA chil khat change khat revolutionary change khat podo tang he tila alam dang khat so do ngai jo eta hi flow a chale revolutionary change drastic change on thailo ka se nom jo MLA hi jong le til khat revolutionary change bodo tang ati momo nga hele MLA hi pumpoma he apu do na bana to say action an say do kitsa itham do hi ti pa he if he holds true to it he can be an advocate a leader of people's movement ama hotabangin abola hele iti mi asang aza ki zo da de ya jo ichi jam emele pu yong he amin ti pha hi jong le ama dinga he lam kai approve no ma hele mitin ata san na bana ama dinga zo he platform hoi zo a he ti hi ka challenge no ma he ya chu ama ti ta lo achan khong pi emele ho he ama hon azu yo ngai chu ama hon sai kulanga no he ta sai tu apa ta hello le adang dang ho zau se hitia he adin bang wa adin wa mi pi to ikitong kai san pi wa he le a hin khwa emile on kai theo chu acha tu gya long athena chang de chu Judas Iscariot ho he along ya khya lo wa he le Judas Iscariot nei ti tai na ama ho dingaที่จุนงใส่เลยคันดอกเบนงพาราเมนปุคุตัวหอฮีตัวมีสกีนี่หอฮีอโมทิมเทเฮปุยอามาหอหงกิปันงายติจุเดสานาเนนเกนจงกะโหปีนกะติจุอามินเจ็ดวางสุภให้จงเลยคนเวนอร์ปามเคยปุยนาคุยลำกายจัดจุ่มจงSO หอเฮียนลัง MLA หอยงเลยเกนจงกะโหปีทวินออฟไลน์เนนอามาหอจงลุงโนโมเฮวินตูจงทิลสุเป็นเฮazi che MLA ho jong chu ki ho tu na resolution ke pa song azui jong lo to he tia he che chawa chi danin jong amuin chuting le chi jong chu thu khat he ta en ama en ka ho pi pa na sei khat chu in pi ten jong I pi bo lam CSO hon I pi bo lam pressure I ma cha lo hi la chu khat in anup no bo li mong hi ti jong hi asei hin na di chan cha se chu kui hion he lo ma jana ga interrupt lang na di chan chu in pin long ipia bolong ipia bola chu tu jana ipia press release condemn bona aso lo chula kukin pi cycle man aso de bala kukin pin so thailo kuki in pi manipur sas kukin pi manipur wa long lei hi be acho azi chu ama hon ase jong le adi khat chu nei ti diu na khat ti diu e ki ti lo na chun ken jong ka sum ka se na ka kai ala ka nuk ka bol theina khat jong tho we na enge gotia chun lung thu chu ki nuk tu nai hi jeng jong le I ma cha baun lo I ti to bang chan ge yong se hin na hi ji a chu khan na nuk bol a hi jong le I pi ki sei the di ham na
ki ho to the hen lang tha khanin ki chi the lang le chi chu ki dei su ke ni jong le achunga vai hom lo mi independent anop ta pa chun a bola ai jong le chai ho in pi te chunga ka tha se yong ati na chi to bang cho hi ji chun twin kz engen zo abdul ngai se pas kz si in twin pr khat hen bolin a content ju na het na on het so ke na ipk se ham ti o cho chi si tu din mun i pha ma sang wa chi to bang a hi ana bol le to bang hen om dem ti jong su ki do the hi in na a ge wal ta be chi a pha hi lo wa bol hi ti a na ge lam hi lo le pi ti na mu am chi chung thu chu thang ma ga se ki te ko ki in pi na nang jong ko ko na ki gel sa mo rồi gel sa mo legislative assembly hi jo ching ni nga me don ane ko ho assembly ju ki in pi jo hong ki sim ma neo ta kan hong ki su do a ko ki jo council and sim do a ama importance or relevance no si ki chai de jo pa hi vele ho jo ko ki jo council a kile jeng da jo ta ju sei ki le ko ki jo council na so tai a patai ti ki da jo wang sit on na a ke je si yong ju la mi pi chun hang ye vele okay a hin so tai ke je council mo ki plodi ati khum ta ve iti ri ilung oi mai theu jo chi se chu hello ka sai mo it's too mild social boycott like bol tai ni chi ju das iskarin ho hi ati the hang ye step khat is a po angau hin lai mai the biang installation or taking ho kenga na lai le ati u jong hi mai the a hi ai le ke pa min tin nga awin tin veo hi tin ichi judas iskare thumoy a hi ta hi le wa press release khok ta khat social boycott bona khat he I'm still expecting from KZC na KZC abol no anwa hi jong le koki in p in abol angaye koki in pin chi abol nam lo wa hi le you are part of the problem you are part of the popular government you are part of the three Judas Iscariots patino ma he to ji expect ben juna sei le na pu khu ga thama ga la tan leng ana ki expect jinga na sei banga chu hin bolna win te ai lo le ama ho aching zo a hi win alam kai hi win ama on hezo win tin hin bolna win te mui tin nan te ti a hi kumi za tam hung ki nga he ele tu ni chana hi chi ki nga pen pa chu thung mo lo to nga be yeng dinga hin na ichi ki nga hop ga ma hi ta na mi pin Koki in pi Manipur president ding khat chu anam pi akipu tho ji ngai chu mu thim kam thi ma diplomacy ti he ken e pawa kan le chu bi ha mai phahol na ka tya ka le diplomacy chu phan chau sia ekoi emotional diplomacy ne po ground realities ne po ek izim cho nam pi president khat nahi ta hele function ta chu sei thip bua namin chi go le hoy ai thei do nam pi pa khat ne jula president ne hi jula ebola chu decision risk na la ngam lo ham na chu ti mala na ki sial na ding khat body khat na se mai cha chu na ki le pa he le i thei lo di chu an sang ngai je iki pi do ngal ta ai le chi eso ai hong lu no alo le u ki pi a hong ke eso ai hong lu no electoral politics lungthima to elut pa le yo hi boy hi cho tu langa na ka hin het kem na khat ni neu cha hi rong la ke so de li kan po so ma cho electoral politics mo ma ko luang lo cho ki pi jeng de nam pia de nga i cho a politics chu chong cho politics kan hin din electoral politics pa hi kan than kan gel pha lo cho to hi bi ha kan gel do khat hi o mi ho hi electoral politics mindset ko ma hi si so zaw ji we di ka mu do cho la chan ju me ai ti a ju ki pi do ta the lo i tha chimit ji wa i vet da thu ya ngui wa ho do bong no ke yong ju na paw angai pu black and white so thi lo na pu ya i ho tam chu ki se le nang jing in rong
no ngai poi so ni ti chu no ai wang ade taw ata elung ti ma ja chu ki sei khaji jo ata ki che je nai pi chom ni ham ki question te ki jo ai wa ka se nong chu mui wa ko beta 90 plus a hi wa nga interview ho beta that na lai India te chu kui hi wa naga unique history hello ha ingap chan wa le amoi pi hi wa ati na lai jo ta bang lung chang pu revolutionary leader ineu ngai chu ingai cha no chu ya ju ka se nong chu in pi ki ti hi president pa he a han san ngai ku akui ju ka se nai ha nei ya ni ta nga la he le ka da sa i zol lu wa i pi ba ke lo de ham ka pu ni mai ta da gam hoi se kui thanom dam chlai chu ke neu cha yong len se ki tre ke so de ka pu sunga chu na thano kai ya ti chu i ti yong jo kan sung myang se cho mi dang yong se cho ka thano ja ka pu chu ka thano lo wa le nei kai yong lo jang ka pan ta le ka ti chu ka thano ja ka thano na ta ka pan hi ka thano lo wa ai lo ka condition up to lo ding le ka pan lo di hi i pi nei pi yong mi lang nei tiam jo lo ka pan lo de ka ti atwa nam leader khat ding ki han ni ha ti pe seven kyang gong mo pan he ki ti chu commitment nei lo ti nei chu nan san ngai chu ko ma cha no shi na ka se lo chu ha ki peเพราะไม่ผู้คุบตัวหิงไงใจในลังสงสิตันจินก้อยส่งกระกาดกินนมโซไอหัวหิงไงลำกายกรุ๊ปขัดเอาเมนมีปีกรุ๊ปกิมกินหอบนี่นะกิหัวเมนนะฮิสิเตนี่กิกะให้กิตาสันเลลนะเป็นฮิอามีปีอินซองลำกายจะอัตโตอดุงซุยาเวนะกิตาสันโลวิทิ้งเสียละจ้ะนะอัตโตอดลินตาตอมเห็นลังมีปีกิปานะดิมีปีลุงเกลไงดันเฮ็ดปีเห็นลังจีเลจุนจะจุคนลำกายเดมดิงหำที่จงจุขัด number 1 in ten number 2 in ลำกายโจสิยงจะพะโมอากิตะโลจงให้ดีปุ่นนะลำกายโหลาจงให้อากิตะตาพะตาตาอมให้วางินฮิจิกะอาเกกิตะสันเลลนะเป็นปาให้ลำกายจินจงชีฮิกะบอลเลงกันนุงซุยดิงหินามไอ้โลเอางอลปาจังอาทีขี้ขาดิงหำมีปีหอยกันนุงซุยดินามแต่มีปีจงตาสันโจโลมีปีอินจงอามาฮูกะลำกายเฮวานกะตะสันโจปุยอีจันทงปุนเตตีจิเก็บปาเฮลำกายโหอาจงอุมาเห็นมีปีสุงาตะสันเลลนะปาเฮนะเฮจิฮิอีปิติอีบริดสติวันเดียจ้ะมีอบังคัดลำกายอะไรแอคทิวิสต์โหเห็นมีปีไอ้โอยโมโนมจ้ะลำกายว่าอีตะสันตัวเด้อีติวจ้ะกันก็เสนมจ้ะอีโหยมีปีโหยโอกิเดมีพัตตาอีโรบ่จ้ะอาจิช่วยปีhamอะไรอีกเห็นเราจีว่าอีพัดเดียวอะไรเกี่ยกินเขียนะคอมมูนิตี้ขัดชัวลำกายของกิโซลว่าเห็นเลย in any form อักไก่ละอะไรอย่างเงี้ยอ๋อจะจุดที่กี่เราจ้ะไม่พากี่อัพุนิกี่พุนร้องเลยลำกายขัดชัวจามอตากี่บอลเราจ้ะมีพัดตามีพัดตามีปีเหี่ยวจ้ะอีปีเจนะลำกายหัวจ้ะเฮ้ยจ้ะอากิตาเราจ้ะน้ำไงเราหน้าตาเนี่ยเราจ้ะเฮ้ยที่กันก็เสียจีดังเลยกุมจักรจันนี่มาสังหอจ้ะอาชีพได้post India's independence and เวรองเหลียวเห็นน้ำไงเราหน้าตาเต่าอากิลันดานให้เบต้า government service บอกว่าอิลูนว่า government service government เสียบายบอกว่าอีบอลจุดเสร็จที่มันเลย retire ของไอ้ที่มันเลย electoral politics ใส่ของดูนั่นนะ government อาจูอีเปียม government น่ะต้องขอเวลาจะอีเปีย innovation จงโลเปียม assembly line ตะบงอ่ะอีบอลขัดกี่บอลไปอีมาจ่ายกี่แก้วพัดตะโลอีตัวน่าจะกี่ลุงอีตัวขัดกี่ตัวอีตัวจ่ายเต็มกี่จ่ายยังไงจ้ะเฮ้ยอาจูอังเลลุเตียงเลน้ำเตียนาตัวเตียนที่มาจากเย็นโลเปียจูอีหลังอัลปีนาวจูอัจจอูเวนเตียนน้ำปีอาเดมมองอ่ะปังเทกวยมาไม่รู้
politics kipido mong nampi chapa lo e hamsit yo tu khanga he na jo tu khanga he mi pin iki hambol ngai mi pin ilam kai ho question ngai jo question lo de he ta san de he ti yong jo e wa ke wa jo ta san na ba na wa question do ha ga ti jo na ila ngai ni lam ilam kai ho he ama ho akita lo ma sa ji wa akita ma sa lo ji wa e ta san lo jo ting ta ke sai le akita khat hum ta mi pi hin ki zui dem dong ni jo ale abang ken sai le ko ki te ma he mi khat e zui yo le la ita san no la hi bang si ki so je hi bang si ki so lo lo ong hi bang si so ngai jo lam kai khat hi bang si so ngai ta so ngai jo ke ong hi ma cha ka hi lo bi jo ko ma het jong ka hi lo bi jo ni jong le de hi mi pi hin ita san jo as a president ka ina sungai bolinam chiltam ta ka chan jo kain sunga anu to delhi akum ni ko pu sa ko form jo gan hong jam tong ka to khom pi man lo pi ka ai ka pi jo ai wa nga priority ka nam hi chan pi president ka pu da ka pu sunga he kit ta ka pu ding hi ka tin ka nung sun da be yin ja chu mi pen ka commitment amun tin henge khalani wan se edem chu iti umda de ham paka jesu krista jeng jo adem umjula henge paka jesu krista de kong ke te ka wan jo mi pyo le pathe ne ka bol khel le ka se ke le ngai da min tin ka se num jo e de lo long dim se na ta hi jong le commitment ata ta pa ine tin na mi pin ki ta san jeng chu ya jo lam kai ho ta pat ta na ki ta pat wa he le mi pin na ki ta san ho chu tu jong jeng jong he Judas Iscariot ho thum hi chilam pi hi ana chon hi ta leu chun na chung wa he ti kilunga kilung thai de ta no ho mi thum na chi mang ta ji wa na da tha ho another 7 ho he to a chung wa he ta san na ke ki pi he chu chi sagi ho chung chu na zo social media ta jaw lo ding a hi ya ana ki sei te ni zo a sei ron banga a jaw ron lo ji a tu chana hi mi pi in mi sagi chung chu na ama ni chung a he kina na leng ta kina gi ta chung chung chu na ana sei do sa I tham du a hi ti hi to thwa a pu do le wa o ki ten ama nu ama pa ama te ni ama o he ki son ding ham phat na yo se privilege opportunities ma zo sa na yo se ki pi ding ki thang set ti lo ding nam pi in ki mit do pi ding he ti hi ka ken na he ki pa me pu khu concluding remarks na sei masangin to a henge to an hen sei ho mi sagi mi kita mi sagi ti ta ten inei ho he ama ho hin itabangin step la leo na to an hen sei yong sin nan tin itabangin step la leo ti na dei sam nam pi a de na to he ama ho step la dinga ka dei he niome khat he status quo tu chana imacha anajob lo wa me he to job lo wa anun paw he tin status quo uvetin che chung chona thilpha abonon che wa ami pi ho ti pa na ding le pathian long he na ding abonon wa he le anjwa ise bangin ama constituency ipifoma jo popular people's movement atosot deuhan sumle pa ya asot deuhan ai lo le ama ho he thing tan gi se le thing noi nei ngan hiu den a thing noi ho cho ho pi wa ram khat people's movement a de hong ko do a hele ichi sa do he atiu jong le i thei chu example cycle langa ka bol nom tai people's movement can introduce nom tai I bol sa thelu de chu koi ha a thing noi ho ma chu ai chi thing noi nei chu koi ha MLA house segi mi ki dai di wa ma cha mo chu hit chi this is cycle as ke pe dan hi win ba chu mi pi de mo nga chat pan a hi ta wa hele chi annexus a thing noi ho cho ho pi wa people's movement
in podo do chu ito so do atiwa tino atham lo wa amanu ama pa chen ngam ta abola hi le chu a support nai khat hin din chi chung chona ai chu ai chu pa chen organize and bol ting le ne le don lo wa ke the lo tui a cho ngai no to ding chera to ngai ten house a cho ngai a to ngai ni chi ho cho hong pang ngai ni cho ho chung chu no cho apan ke the na cho a spearhead a lubu a apan ngai cho pang deu cho sit in protest a bol deu cho fast unto death a bol deu cho ama constituency a anga mo wa la ki ho to deu CSO janam khat apui la deu jantar mantar national capital a fast unto death a bol ngai cho amo de ngai vana mana ta bong chi chu tu pe ta he chi a bol wa hele ke kana ki gel cho ke viverson en he themo in lang delhi an la kana ki gel chu tu nen se la ipi bol jong la sai na bol la kana ki gel chu jantar mantar a hap ta khat le phum ve ta bong ka chang he jong la banner to slogan to ka choi ding SA ka sap ding ta ka ki gel ha cha en la pathianin te ham achoma hin gon pi a mun choma le ka sinda ka son ta ya choi the no ai le to ka sai nom chu i MLA ho chu status ko hi lo wa hi le am now wa a thing noi nei ho to ki ho tu hen abana o people's movement on thena ding in aware with their angai cha sunna pai to hen chu bana alu bu in ama constituency fast unto death bolo hen chu kit na bana CSO jan ham khat pui thau han lan jantar mantara fast unto death ga bolo hen hi chu chu hi nge ya he de lai chit pathian so deu ku kinam songa dia mi pi to na as ane nge wa he SS nai cha hen te Judas Iscariot ho hin ta sa a tipuk lo wa khai sang na chang di wa he ki ba me pu khu tua hi gal mei ti ho to hin ki gal wa pa na hi alen na pat an neo angola pat aching I bon cha wa nam ngai lu na khat ki nei so ke hin na mi pi zo sin jong lam kai bu hilovin angol pen en jong nam ngai lu na khat ne chu teng le tu lai hi sum hi koi mani madi ti ta lo hin na ho khat suma lop yum na lai bang wa hi ho sung ji nga jong I chanam khana koi ma chan sumi ma chari ti ta lo ya ji chu angol pen en jong future am mu the I ta na chi ka hiti le ama sanga ho hiti di ti khat chu amu the e ta en inam ngai lu na pa hen I o jong su ngai lo phun ngai phun sit sa ai lo wa ai le ni ma jo si ki khel the ni lung gel hi lo teng le hen to a kain sei nom chu nang people's movement na panen echelai na experience dung zu ya chen zo a hin sei pen tu a hin ki tha pat ki ding din mun tale chen mi pi te chungai na ta san na mai na mai lo wa ai le I chan I to bangin te ti namu na experience dung zu ya chen ki pa me mi pi ho jong online na elo le inbox a ei til ho internet ni ngam cha tan ta om jo a hen la e chi ho ta bong he ka do nom je je ken jo a hen tu chunga he I ham dia people's movement ong gen do a hele I umna chi owa I da lut de he mi pi ka ta sa ne ke wang na ke wang jo mi pi to ke tong kai san ka ti di chi he ipiham aching ki sa hole electoral politics thanon ho hin populist eti mai the ken ama opportunist ka ti ge anya hoilo jo opportunist ang hoilo populist ang hoilo a hin la tu a condition ho hin ka na a hile populist ngai jo mi pi oriented na thu sei de mi pi oriented na lungyang ngai mi pi to ki tong kai san ngai ji chu nang MLA minister ne hian na bote I ma cham lo bi cha la zong
ingai yo chon minister official ka hit di zong le chun gamla go nei lo I hi at ni chon chotia hele mi pi at sai chai na chon mi pi je ngai tu a he je condition if na paw he mi pi tho do na condition cho hi mong ta ya je mi pi ka ta sanen mi pin zong ito bang people's movement and puto ma ta nu pa cho anong ling lo ba azui ding hi cho le I MLA sagi ho zong akipi do ta wa PG a join lo ta wa hele ama thing noi in po chip the ta vente enge ati cho le evi ho he evi is wala dia zong pa cha na sang ta pi in ama ho he they are someone's mai chang ma sang dingam hiu enam lam kai ho chu summa sang dingam lo he ta wen tin aya chu ichi Judas Iscariot ho he ana zui khao ana zok khao idinga he chil hung do ai tan ten wang sit le chu he in AP le protest akibol sila achaina separate administration it teasing do he ti a taloi ho to kana ki sai to jung bangu ben ik ho lim jing la ya he hat ka chan sia ka tu sai jin ja he akhana ka nei jing he mi pi pha na he tai ti a verin ka sai do nom ki nen SOO in zong ami ho kata san la na yong a hidi pon alam ka kata san la na hidi pon na beidong tawve na beidong phanuven pachom punte ta nei na demo adivasi jo ipaham na hin approach ta awa hi le ke pame people's movement e bol dio ilanga adivasi to ikitho dio aje jo adivasi and MP somli lang nei hi en khat le ni ham khat be ikitil do awa hi jong le ta sang se be na a he ijo su enge pu to cho people's movement a chu su hong chu zau thi hin na ole I lo ham maong zau thi lo ham ama ho hi people's movement a chu zau thi ma wa se a hen la ground assign sao ground realities ala ground rules or an ki cha do in tin a zau lo jong le I tha chemit lo gu pha ha le a pha he je a ji chu ama ho gel thei chan yel thei chu ke ka tin he lo chu mi pi an za wa ka se ko ma cha extraordinary khat le ni ti lo le si na um poi adang si hi ka cha ki bo we ama ho gel thei chan ki gel thei mi pi in ama ho advice e pi hi jong le advice pi thei tam ta thau chu ya chu ama ho at their comfort zone of su achon vintin ki kum daw vintin asan ding was tai ban amu wa la chuti ki sanu vintin tik ben taw han na ama ho jong phat mi pi in ama ho jong phat chan ki pi a ki ve en chi ji chun ama ho jong mi pi chu phat khat me pi do hen e vel hen pi pa chu hen na to chu ama ho su proponents activists na swa to ho ku swa to hon jong ase jing ke khat chu ilam kai ho hi chance another chance khat piu te atiu chu tu a Judas Iscariot on the hi le ama ho mit moi chu la gohati resolution chu ama ho pass hi chu la lu thu ama ho chu la conclave ayo ama ho representatives of Azong part of the Gohati conclave and also part of the so-called Lothu hi le ama ho chu amol phota wa hele su ji isna su ha lo ji chula ai la nga khat ve te ki ti pa chu ta chu ke te lo chuna ibet to na al fu hi ta chuna crumble a foundation al fu hi ta chi alai adingam the te lo achung ading rong the te lo chu ta chu thu ma de hi pa na chu mi pi ai tai chu de me na san ding ki san en tin allo the lo wa political dialogue a chu achi diu mo a he atiwa
एकदम sacrosanct non negotiable hi kha hi long le chu mi pi to ki tha holding a team owa chu mi pi akai lu no ngai chu tu chana he a team owa CSO representative solid tele daw chu nom ngai lo chu itabanga MHA to ki he team to na nei owa tabanga ki mit sit up team to na nei ham na ya chu itabang condition khana chu om thei wa le nam pi meeting he i chu ka sai nom he ki pa me pu khu ba to a hi nge sei banga chu lung thu ni pek chona hen la am ke si chun la a bol tan sidomen in pi to lung thu he wa na la hen gotia ki nup tu na dung zuya precondition ki bol ho terms and condition ho chu su buling a hi jong la hi lo le lung thu ten jong su thing na khat le action khat cha hin bol te diu chu ki ne men ananga na la yu hitin a hi wangin phat wang hi nei hlom ta ve ti chu a hi in ji chon pu khu ke pa men concluding remarks I pin sei no ke pa me avela the bridge ten jong ne min pa ki jeven nangin jong elo le kana mi pi te hon jong ne he mu lang na hina jna ki khel li jela nei ti mai theo hi ka khel thelo ti ding hi mai jen ten ka ngai lut wal ja o tong le lut a hi in jong le long tim sit na i ma cha pulo ka hi pui ma cha chunga long tim si pulo ka hi in te ta sana ka nei pa truth pa jan i pui a hi e pa he pui ma chang mai velwa ka sei do no ma hi khat ani na a ka sei jing mi pi tu hi tu ma sang chan ge ya enam pi lam kai ho ina oi mo a hi ina oi mo ta dong zoi zuvin ei thula thei ho lam kai za am khanin lam kai ho dem po ten chance khat piu te itiven ina ta saneven ina zoi zuvin chance et piven tun wa alhu tawe abul abalen alhu tan a khuti a hi le e ho pha nai tai je chon na na hoi lai ham khana chu people's movement ang po do kha hi le join lay thei ding an ne go ngo ven ni pi tim na ne hi atun na another 7 MLS ho anjawa ka se abana na pan la na deu chu na hen la do wa hele na chu ngo wa ni pi in but len ta ki nei ding a hi til pha but len ta ki nei ding a hi step ke se ho at chai na ge na bo do zo lo wa he jong de step ani athum na chan ge be chu bolun khat na chu pi ha nang ma constituency a na kai do naw man cha choi ho ke pho thimun na ke pho thimun in mi pi adinga ding nam go hang ho ka se na he pui chi paro su hia su ham etile thing noi ami pi anup nama vote ha sa the lo thing noi ho ka se na he chi thing noi nei MLA ho la hon hin ke pho thimun lang pui ma cha khat thei ta lo ding at dei chebe ma nam pi adinga people's movement mina ong kalson do the ne ding in an hin lawen chu chung chona na ma constituency a fast unto death ball na ball zo wa hele delhi chiu na delhi na chiangam lo wa yong le chan ge khat be chu ball lo me hi thum chu seng ka ting ke ma ne he tin de wa mi pen ka taw na hin tin mi pi challenge ka bona hin tin chule MLA sagi ho ka challenge na hin tin jo ti lo wa ang ki ho hon na sunga sei khil wa bol khil the he ngai lut wa ja om kha hin le lam kai on zo na ngai la mi pen zo ngai dam na a hin la thu pha choi thu pha lem choi ya nam pi hi kong tol phan hai ta poi MLA su mi pi e ke thowa hi le ni chu hi lung thu di ta lung thu su te lung thu a thi tai to he lung thu ta pa isim do ngai tai ni chu ong ki pat na ding chu mi pi a ko nai ding he su a kon lung thu chu thi he tai ita bangin sim be wo jong le mi pi ta san lung thu chu ta lo ding he
mi pi version of long thu chu isian do he ti he asai no ma he aki pa e ki pau me pu pau zakup na phat man tam ta nei pen thu man tam ta nei sei do pen ken zonga chaina ga sei nom chu tu chan chu kanam min kia dinga ipi bol thiam ti chi na chi piu hin tua panin wang ke ma en kanam ma dinga ipi contribute ka bol thiam ti zo he anabe anangai ni pi zo sen isu je dio idin pi dio chi pi ta dio win da britsin tem na kai nei win tu ni la ke holim na chi san ji tan te pu pau zakup thank you aki pa okay thank you